and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Bisirit ko sa pagdagan. Ako sa to sundan tay. Kaluoy ba? Gaw, saman, ako nalay apas, ha? Ako na lang. Atoon sa to na akong imong anak tay, kay tingali tulog. Mukalit og hapak ang baha. O, way makatabang niya sa pagpanghipo sa iyang mga gamit. Alia! Hala, sir! Hala, sir, ano ni amang ka? Wala init nagsugod, oh. Balik dito, sir. Ano ni amang ka? Ikaw nga akong pangutanon kung nganong niya ka man. Mingaw kini dapita. Nga na mingaw, sir. Naana naman ko din, sir. Mingaw man din sa among bukid, sir, bisag asa. Dili ko mosugot, ana Alia. Ang mga taong daotan, dili ta mahibaw nga masaag dinhi. Mao nga mas maayong tingali nga dili ka mo kumpiyansa nga ikaw ra usa nga moanhi dinhi. Kinahanglan ba gyud nimo ng tiwason ang imong gibuhat? Oo, sir. Para dunay permi ikasulob nga limpyo ang akong mga manghod nga nag-eskwela. Sige. Hatagan ti ka higayon aron sa pagtiwas ana. Bantayan lang ti ka hangtod nga mahuman ka. Ha? Sige na. Pwede ba isab nga tabahangan ti ka aron nga dali kang mahuman? Ay! Kadiyot. Ala. Nga na nagkupo man kasi mong jacket, sir. Ingnan ti kang tabahangan ti ka. O, pwede rasad nga ako'y mulaban ni ana para nimo. Ha? Sibog be. Ayaw, sir. Oy, ayaw pa. Sir, dili ko masugod. Ayaw kong balibari. Ang akong gusto nga mopahuway ka. Sige na. Sige na, mopatuo ka dili. Ha? Love ko nimo o dili? Love? Thank you. So kay love ko nimo, mopatuo gyud ka sa kong gingon nga dili ka ipatakag lakaw-lakaw, ha? Ang bisan unsa nga ako itambag nimo kinahanglan nga imo gyud tumanon kay para ni sa imong kaayuhan. Kasabot ka ba? Wa ko laing gilantaw nimo. Kung dili, ang imong gingon nga gusto ka nga makahuman sa imong pag-eskwela. Kay mituo ko sa imong mga damgo para sa imong pamilya. Kung gididaan taman ka sa pagbuhat og mga laka nga gituhuan ako nga makadaot nimo kana tungod kay yata ganta kag bili. Gusto na ko malipay ka. Kay nahibaw ko nga nagagikan sa imong kasing-kasing ang imong tinguha nga mahaw as kalisod ang imong pamilya. Salamat, sir. Dili pa ganit tutukay nga dini sila si Sir Del. Karon ni ana sa ta dini sa busay para makinukpok. Pasag di lang sa ako, Ada. Kung gusto ka, paulit na lang dito. Paulit lang imo kay ani pa ko din. Unsa man ka, oy, ni kahit man nagkakalami ron. Nagkadugay ni mo, no? Murag nagkaanam lagi kakontrabida sa kong kinabuhi. Aha! Kumidya bitaw, oy. Lingkod sa diapi. Gamay panahon lang. Gusto na ko lingawan ang akong mga mata sa busay. Labi kay iambak. Sawa na'y pagtunga? Basta dili na siya magpakita. Natural magpakita, pinangga man kaayo ka. Bitaw. Naigugma na tingali ka sa. Ha? Uy, kung saan ang kitapik ni mo diha, uy? Naon sa ka diha, Ada? Sa pagtinaw pa na imo na muna. Ano kung nangabot man ka ng gugma-gugma? Kaya wa pa da ikono ka nahigugma. Ni Papa o Mama. Hasta sa kong mga igsuon. Pastilali mo, Alia. Kusog, cute kaayo kang mulikwad. Bisag nahibaw na ganyan siya kung unsay buot ako ipasabot. Gusto pa ganyang iistorya na ako, uy. Hilom, uy. Hilom ba? Mulihay ka, kay nakatag-an ko sa. Onya, unsa man ta ini? Sige lang tagligo, way lingkod-lingkod. Hoy, kung gusto kang maligo diha, wag mo pugong nimo. Ayaw pag-uno na ko diri, kay nakoy dagang giuna-una. Unsa naman sa sudan na imong uuy? Unsa naman sa'y nakasamok sa imong una-una? Gisugda naman og papabarog ni Sir Del ang inyong bay. Abi ni mo, Alia, niingon si Sir Del nga gamay ra ang bay nga ilang buhaton para ninyo. Pero nakasiguro kay ko, nindot gid kaayo ni.
Pinangga manggod kaayo mo ni Sir Del. Maong swerte kit kaayo mo, Aliyah. Ligayahan lang si Sir Del sa Ginoo. Maong iyami nakita ada. Pero, Aliyah, ang ako dyan gipaabot, no? Ang imong birthday. Unsa kay plano ni Sir Del para nimo sa anang adlaw nimo, Aliyah, no? Si Sir Del lagi magkatubag ang imong pangutana ada. Mausad. Tayo pa sa, balik ta atong duha ka lalaki, bi. Do ka lalaki ba oy nga babae magutong usa? Aw tumboy pa ada. Mao ba? Pero mura siya laki sa. Huy, Aliyah, pilit ka siyang tinanawan nimo. Nalabuan ang tinuod nga laki. Tagadiin ka to sila sa. Nganong naabot to sila din eh. Wa ko interes nga mahibaw. Ako no, nangandoy ko nga makakita nila og usab. Gwapo kay tong laki no. Naibaw ka? Nganong iladi ay. Oh, wa man. Ambot ako ipasabot ba? Dili man. Imo man ang katungod. Pero, dili ko kumutuo kung ingon ka nga, mas gwapo pa siya ni Sir Del. Ay. Oo, mas bata pa naman siya ka ni Sir Del, pero dili gid siya makatupong sa kagwapo ni Sir Del. Di ko mulalis ni mo, anak. Kay nahibaw man ko, dako yung gubot kun mo insister ko. Di gyud mabintahaan si Sir Del atong batan-on nga nipalit sa akong gibaligyang saging, uy. Oh, anak ba? Para di ta mag-away. Di ta mag-unay kay manag-agaw gud ta. Alalay jud ko nimo para way gupot. Pero Lia, ang akong pangutana ba? Mamalit pa ka to sila dinhi? Nahibaw ko, magusto gid kaayo sila nga makik-friends nato. Ako dili. Kinsa pa ka to sila? Dili ba ito parehas na ito mga lumad? Parehas na magod sila ni Sir Del, good. Pero lahi ra sila sa ilang pagkatao. Maong wa ko gusto nila. That's my girl. Nakali. Hala! Amen ko, sir. God bless. Lipaya na ni Aliyah da. Kanya naman ka, sir. Ha? Diba, Aliyah, no? Oo. Tinood bitaw na. Ikaw di ay, dili ka malipay makakita permis sa tao nga buotan nga kusog kaayong mutabang. Aw, malipay yun. Uy, ang. Nalipay sa buhatong batanon nga pares ninyo? Ay, si Ada ay, oo ko no. Pero ako, wa gyud. Hadlok mong gani ko nila. Sa pagkatinuod lang, nabala ka sabay ako? Labi na itong nakita gid nako nga murag agresibo gid ka itong gwapo nga makailan nimo. Dili ko gusto nga mahilabot ha. Og dili ko ang tipo nga muhukom lang dayon sa akong isikataw. Ang ako lang, inigsuon nga tambag. Ayaw mo pagsalig dayon sa mga tao nga dili mo kaila, dili mo suhito. Ay, dili man ko ingon ana, sir. Ako sa dili sad, pero ganahan gid ko og gwapo, Sir Del. Natural ra na, Ada. Pero kung parehas ni Aliyah, may damgo ka nga munindot ang imong ugma. Pugong lang sa, okay? Ayaw na pagdali-dali ka tingalig. Sa dili ka pa muhingkod. Pagsangkiig ka na sa kadaghan. Ay, dili jud ko ana, sir. Dili ko gusto nga naa sa laing lumad nga ibuya sila si papag mama nako. Dili na jud ko musugot, sir. Na, di na tayo mag-isgot, anak. Tana sa inyo, Aliyah, kay nagsugod na sa pagpamaak ang kainit sa adlaw. Ana, kay lutuan ta mo og sudan nga lami. Ay, Gracias sa Diyos. BSI. Diya? Jabi. Bangag sa ilong. Musog kayo sa Aliyah, gaw. Musog kayo. Ako dyan nakita gani ha nga perti na nakahikop sa sabaw sa linatan nga manok. Nindutan ni mo, sir, uy. unsa ada?